Muntina minu mi pa so pi olanao tu na si video na ve hozo sinabon savin Christ and the family akonin kahin lem chevin he tu niya hi adin minu mi pa te ho in Chate ho pathin go AP ho ikaw ka azing layuva ikaw ka now astes aumehna early years aumin middle childhood aumin aban le teenagers stage aumin tunia he hichi teenage Chate khaw ka azing lai ho in Chate ahi now common changes ho aki khel down ho I het pi te diwa poimo ho point is am khat never khom diu hi Meeting mithi moni pia sayvam itile Chate khaw kha na la aha pen stage to hichi teenage stage hi aze to hichi lai stage minu mi paten may chunga lam ki zot tabang may sala a lampi ki zot tabang hi tin jong a saving he hi chan ge ya to ha sa he tu ni hin in minu mi patam ta hi Chate teenage si ja sei ngai lo ja ai lo ai le ipiam independent da chom ja he struggle mi tam ta te diu kata san he a hin lai ho en jong Chate ho he them the na divin amu ho common changes so he pi diu jong poi mo he a khat na chun hi teenage period hi amu ho jong kidei lo he na a hi da ho kidei lo a hi wanga cho physical changes elo le emotional changes biological changes ja he hormonal changes asung long wa hi chapanga ko na adulthood ahong lu theina di wa hi changes tam ta pem progesterone kiti ho estrogen kiti ho ai lo wa hele testosterone kiti ho za chom hi chi ki khel na hormone changes ho tam ta ja hi ameru jong ki khela alungge jong ki khela am ho jong hi kidei mo wa alim le mel kidei mo wa am ho jong ki he thim thailo identity crisis anei lai ta wa hi e ti hi ama se pena nu le pa te I he thim pi divin isay do nom vin he ani na ahin ipia masang chun meeting mithim hoan Chate early years 0 to 5 years 0 to 8 years he apoi mo pin hi tin ana saving he ahin la tu lai jen athabia research bo hon amudo khado so aniaw lai apoi mo banga hi 13 to 19 years teenage years jong hi poi mo mong hi very critical hi chilaya ibol hil isay hila parenting ibol hil ito khel o ma hile Chate ahin khulum ke ya kichin theo ahin khulum ke ya ipem trauma ani den theo ahi zen minu mi paten aniaw lai ke hilowa hi chi teenage stage a hi I khuna glass ki choi ta banga hi I de over hi chi lai khanga hi chi lai stage a Chate hovin asai do lo wang wa nule pa ko na angai chat pe no chu acceptance ai lo understanding ai lo ngai lu na hi cheng hi nule pa ko na angai chat mo ngo hi e nule pa ten I he thim lo ting le lung hanga ki sen na ki hausi abang ka la ki vokit zia hi chi chun nule pa le hi teenage Chate ho ki kai ge ba koi zi hi ti hi I he divin idei savin him His teenage stage like that aggressive, they are very aggressive. Say ngay lo na a big light akita po sa lai tao nule pa si angay num lo lai tao independent living ahi num lai tao hi zin hi ji zong hi amho apamo momong ahi po ve asung langa changes hormonal changes biological changes na hi jang za chom ho ji ahi hi tabang chong do ahi zin nule pa ti ho in ibola hi banga sei na ngai mo ibola hi tabanga kho ani hi tabanga gilo na yam ti zeng pai lovin I Chate ho het thiem na le accept ding le ngai lut na ha ta ngai lu dingin pakai men ikitiem vin he lahin ipiham ko amho teenage common changes ho thamkha in the home economy ni he amasa pe na hin teenage Chate ho teenagers ang iting hele kum so bangka som le kha som na ni akipan loy omin abangka chum mata akipan jang omin akibang pon he akhat na ahin amaho a changes ho chokha na chele moodiness na always moody lung hai lo ta amai so hilhan hai zo lo masanga hi tabang teenage ahong hiwa hele lung hang jing tabang ipiham lung no mo jing tabang naw ti ho khan a season ka den a upa ahong ki chaya ka tile anaw pa jong ahong ki pan ki din na to na alal ta eng ga hun ting a hele anaw pa jong mu pateng tungin amu bo ka mu masaji e ka kho bes e atin he hi ji chu minu mi
paten amo ho so phamo mong ai poi asung lang wa changes ya so hi te bang moodiness na lumal ha mai han thai lo ki pa thai lo te bang omo he hi chu he thim lo ba hi le cha te chu ki house se jinga I cha te to ki ka hi boina sang ta lung the he hi chi je hin na chanu na cha pa chu teenage hong hi ya amur khara amur hoi hoi lo jinga au ma hi ta banga chu ma hi le ni he thim pia na ho pia nang zo et ni he thim pi ring zo nang zo zo pi ring ne hi ta zia ni he thim ding chu minu mi pa he na imo po na he adin emotional outburst lung hang jing ai lo ba hile ipiham ngai lut mo hila hin ko bang na ani na hen risky behavior ti di ham te ka na in gari jong ha to la tol nom lai ta ai lo ba hile piham thil khat Nuleh pan bolhin ati jong le bo thau khat au min hi chapang khat jong ipiham gari hi atol no ma jing Nuleh pa na ma ji atol gam lo tol thelo Nuleh pa am lo ka hi gari atol hele an accident pi hena hi ta bang jong chu risky behavior hi ta bong jong chu athanop lai to thil ipiham driving athanop lai ta hin he athum na hin Nuleh pa sanga loile pa ngai sang zo lai ta hi hi ji minu mi pa tam ta ni he thim thei po ven he na azi chu I cha khat e ma to ki close ta ki chu teenage ong I pha te ngai le e ju sei sanga loi ho to se hin la zo e sanga aloi ho hin ngai sang zo hi ji chu amu ho jong akhan le to ki hana changes hi Nuleh pa ten accept pi wa ama wang koi to ki ko ba koi ta bang cho loi ham ti su minu mi pa hi na I vet la pi wa I wholesale pi diu chu I ho mo po na he a hin la hi ji ja chu I ho set wa ikina api lo diu he amu ding a khan naw khat na ahong khan le naw ahong khan le dong zui wa chu loi le pa hin ngai kho diu Nuleh pa sang loi le pa hin ngai kho zo theo he hi ji pa te zuni he thim pi ongai zen he ali na hin ipiham lung hang jing Nuleh pa sei momong la theilo elo le thil niau cha ki pin jing ai lo wa Nuleh pa thi kha se za hi le Nuleh pa thua nung nom lo be hi chi ta bang ste hi chi jong chu the he hi chi pha ting jong le chun mo lung chuma mo lung hana mo vo jeng lo wa I to pi wa I ki ho pi wa ipiham ade lo se kon pi diu chu poi mo hi anga na hin novelty seeking akiti adin asung lang wa chi inner motivation na to try something new hi na amo jong hormone change hi thil tha le hairstyle tha ai lo wa hele phone para amu ho TV amu ho ai lo latest fashion design za chom pung za chom ai lo le hairstyle za chom ai lo wa hele piam akivon danu jong cho tha be hang di hel ai lo le thil dang za chom hi atha ai try nom lai ta he na teenage lai ta he je hin ita bang cho chapang abang kha cho asam aki hoi sau nom abang kha cho asam ki hotel nom Nuleh pa te ni psa wa ngai lo kapute ho cha kha jo he kaniaw lai win asam teenage ahung hin asam ki hoi sau win khul the thu na min apa hen ave da be se jing akina honen ni khat hi apa hen zanga apin hi chala zanga chu tam na lai tam mo na lai he na zanga apin hi chi ki lai lang na sam ki hote ten tin ase hela chapa cho nom di pon hi ta ba so novelty seeking thil tha try nom na thil tha luhu aki hu zong le ulta ki hu nom ai lo le pham aki wan da zong za chom style za chom de na chi hi chi zong chu ipam teenage sa ti ho hong I phale hi ta bong cho nei nom hi chu Nuleh pa ti ho ni he them pi diu poi mo agup na chun seeking for independent life ti di ham na elo le ama on room achanga room hin nei nom ai lo wa hele achanga cupboard ho hin nei nom achanga ipi hong le achanga independent ta hong hin nom na hi jong cho amo ho akhan le dung zui wa changes Nuleh pa te ni he them pi diu azi chu zong kanyo lai jin kum son le tum son le level ka hi in hi ta banga cho cupboard a cho ma nei nom la hi kalung thima a ten tanin ka bon ho cho ka ga ki lep tu bin ka koy a hele ka pa nei ho sit so nakinunga se ibola tum balon na changa dum som na nei nom na changa ka bor som na nei nom tin e ho sin kana po na dan so kana dan chu na hi jin ka chanu jong kum sala level hong hin mama I want to have my own cupboard tin a season ke jong it's okay fine ka tin ka bol sa ni na hi cha chu Nuleh pa tin I cha ti hon til tha hin de wa am ho ding a se lom amal ha gaw le ta sa aman tha na diu lom a hi lo nga la hele hi ta bang til tha creativity elo hi ta bang inner changes ya til tha hin crave ho chu I support pi jong chu
amho dinga akhan le nawa dinga poimo he ti zong he divin kahin tiam ven he abala hin sarcasm ti de hamna bitter thu ase zong le angai ngai sei thei lo Nuleh pa luhan han na ding mi luhan han na ding a don but Michael new nowa thu sei na lunghang obo leng lunga thu sei ham hi cho ho zong chu hi tabang teenage liza hormonal changes ipia mood swings za chom zia the hi ti zong Nuleh pa ten het pi divin ikitim vin hi tabang to hi pha zong le lunghanga mo ho se na mo kina pi zeng lova chom khat thip bera oma ahong lungdam teng over hi le hi chi mood swing cho hong ki chai teng ai le hoi tai ho pi dio chu poimo hi mi no mi pa hi na I get na hin hygiene and self care kitien sa langa hi ala sama ma jing wen he mi zo se wang hi poin atam zo wang hi teenage ong hi ting le thasit na ai lo ba hele kisil ngap lo bra zong bol ngap lo ki hoi sa ngap lo ai lo le pi ham I ma cha ngap lo ba unhealthy eating habits na junk food hobo du chips ho pizza hobo du healthy food on nom lo tam ta zong uma hi ve hi che zen Nuleh pa te hi na azo kang ai se va he tim sa over balance that ho ibol video zo ho te mo po na he ako na hin laziness na thasit na he teenage days he mi tam ta anei nom zo he aze so in masanga te ka ding ka chapa zo hi ani online na to afel ma jingin ane zo ting le table ho aso thengin tui ho aso en tui a khaizen til tam ta bole teenage ong hi phana hi ki sol do zo ta lo he na avel ai sei lo ba le ki sol do bul lo he teenage ong hi phati ngla thasit na hi chi house chores ta ipi hi to ding tham ding ta ana boss ho zo ana thadop na ho kha zong chu thasit na pe ham a hin ne nom zo he chuke le a chai na ding a hen mental health challenges si pa apuya poimo he na Chate ho hin hi chi stage lai ta hi koi ka hi ham ke ma identity koi ipi ka hi ham koi ka hi ham ti hi crisis lai ta identity crisis anai lai ta hi zen hi lai ta hi mood swing ai lo le anxiety ai lo le depression ai lo le stress da chom hi anai no mo he na adin loi le pai in a trick dan wa kon peer pressure ra kon Nuleh pa ki na jing family ai lo wa hi le biam le khasim ha asat be se ji ham thidang za chom ma he Chate ho anxiety le stress le depression ho ane nom lai ta hi hi ji Nuleh pa te ho in ching thei ta ai Chate ho hi I khau wa vet kol dium poimo he adin chapang pasal khan zong amale ma sui sai ki bol go he agaman do chun ase adong ven a hi le ama in school la ka loi ho in epiham school ka loi ho in sum athum jing win sum na hin po lo wa hi le ka bo din he ve atin sum ka Nuleh ka papar sa ka lain ka pe pin le atam thum che ovin hi chi ka tho zo to poi chi za ka ki tha go he ke le ke ka ki tha go re atin he Nuleh pa li bon na sei lo ham atile you never ask atin he na nang nin ne dong khon poi pha jong ni pe khon po Nuleh pa ani ne na tong hi honin pha jong ni pe khon pon ka gen the na jong ka na jong ka le se nong ni he pi hon poi school la ka gen the nong ne hon poi tin Nuleh pa ko ma season he hi chi a hi in minu mi pate ho in Chate ho school ipi abola ai lo wa le ipi ti wam ti ho zong ni si hi zong le hap ta kharai ve khat ve ni be phat ni man khom pi wa one on one phat ni man khom pi wa school alo han bully abolo wam el ozo han ipi ase pi wam akipa lo no ase do phat diu hi poimo he na he che he zen tunin minu mi pate ho zo se adi a teenage Chate ni ho zo sin achunga ise ho point so mo hi hoi ta I het hem pi lo wa ahi le in sunga kina ana I ho gela cho Nuleh pa se ngai ta lo mong apho ai gel kha wa hi le boina tam ta so the hi ta bak hi ja cho pha chom khari kumiza ham khari hi so hung lut na lai ding amo zo hong ki khan hit wa adulthood hong lut ting vai le hi ta bang cho hung pha dom du he ti so ise do nom he ji hen tu ne he ji video ne vel mi no mi pa ho zo sin Chate ho teenagers lai ha asale alang hi zong le patin ko ma ha taw pi ho tin ha ngai do ho tin chuke le ha hen he thiemu he tin anu han wa alung chom wa ki to mo zong le aphalam ta pathin thu to zo theding in pathin ta na epi che taw han amen